We're all very ready to take the next number car this evening. Let's under the 2025 off the Kenny. 14 line out short of our program. Off the line out follows. Go on one game over. Go back to three better over James and Manning. Back my 30. 6 having a 7 pair of guys. They hard for the area, Tommy Indian, 9 Tommy King. 4 in the 10 11 down for the captain, another 12 Colorado. 13 having a 14 Deacon, 50 as the street. Kenny went out for the follow. Go on 1 9 column. Back to 2 Jerry, 3 Kilmore Corcoran, 4 Iowa Soldier. Back to 5 6 Jews, 7 Paddy back. 15 partnership here, Kieran Hackett, 9 Jim Walsh. 4 and 10 Lee, 11 Sunshine, 12 Dog. 13 14 15 shot. And the referee is leaving this game on the street. 6 of Dog.
fáilte go parcaí chur glániscin tros a tola mhór lá na tíre agus mu snú go mór na clifa lech anis chuige lein na máint fao ficheo'neills.com. Íbálaí tros maide í de fáilte rih Kilchonne. Tróna go háling an sin couple of focail dearna cna banisteir Kilchonne Mark Dowling agus Íbáile híh le lábh deise brennmaidinis na fórne, Brenn dosach íbálaí go lór taí a chu seo. Ní Robin Miller gimmert an nóra thuisi clificaniste héir nach bheach mar meach se gortaithe an scéil céine fíor Donald Shirley a bhí Rory Kelly agus James Mahan chumá le Brecon Kavanagh a gimmert sin agus bhí Brecon ar bhfurin vinúir a thuis clificaniste héir an bhíon rivision chumá. Lorna Park Collins Spain as Cathal King bhíon vertica an an nóra tá si dan a ríist mlíana. A brenn ar na tosa hen sin, Dan Burke an captain, hen a hogscóilte ag siúd den a róla captain goma, Lee Kavanagh, Lachúpla, Brecon, is a gimmert is a gáneil, bar igen éfadach mar lán tosachach. Tás hagan go léir, seo dan bochel contortach, Ibercúideag, Adam Screeney. A brenn ar an Kilchonne, Niall Holland, tá cool scóilte ag a rúd afach de Robin go hólbára, agus ní ó bháile Éirice bhí an. Jeff Neary's Killian Corcoran, Galore Tahi Killian Corcoran, Craig the Globwootige, Lena Shamrogas, by the Hale, Fiki 3, August, Craig Nahiran, Koloshti, Kamala, Koloshti Hiran. On Lingen Lana to Leshmar, Ivercoig and Chinnis, 3 holding scorer to Ege, August Fach Fir, Bill Hughes, and Lachuli Lor. Brano Chen, Ernatose, Aka, to James Welchuk, Star Quayle, Efro, Harry Shine, Farley, Gimmerton, and Shincher, Ain Hoodie Jug, Fotic Shoot, Garage Dunn, Shincher, Red, Kahar, August 3 Kahar scorer to Marty Murphy, Shinny the Boholi, Contortuka, to Dolchan Park, to Kilchonne and Chop. Was an ish by Oran Navian, Agan and Chop. Or na bhíon gent agus mar bhíon a gcónaí ar bhíon forin faoi is amhána as uibhála gimmers go háirid ar an seo bhíon sló mór bailithe. Tá níos de báil an seos an ordáin, níos ar nóid so hí cámid tagart a Cillian Doyle nachhfuil gimmert rinne duine cinint botún, áiticint, amicint. Rinne, dochreid an áíre gur dhéanaidir an botún sin agus is beagnar dréir na rá flíide gur dhéanaidir cúpla botún eile ó hé Garó Dunn agus duine go eileach. Tálo tá siad ar fáil enough Garó Dunn. Thomas Cleason as Black Lee tá man na fadog an Chahagus ní bháir an onsaí lo an Chahagus for there Colin Spain. Tá sí fósig Spain an Chencha Shear. So man Shear an beidir go sí choró ad Shear agus cinte a brenn na fórn an seo agus nuair bhí siad sin agus a seara tá cúpla fág gimmert a Kilchonne. Sin ní rodor go isteach an agus an Green an lumnas a súlach chulbar tatamach. Liam Hoare, néit amach an Chahanis agus Ibro Iwali Lurod Suas an Chahanis. Bheith si gíre spás agal os cór Adam Screeney hepan. Can't búteach snappa a go háling til get lántasach. Barry Egan is an blockall densa sin. Paddy Langton agus nuair céim a glach an sin, Bruma ha teacht an sin agus tá an chéad bully sir. Tam sin an Lachuli Lor, Bill Hughes a chunne ní rodráda. Sin an block. Bhí sin go háling an slí a bhuaigh Barry Egan an slitter an sin le lábh os a cór ach an sin feic an brú seo rís an tosa botún an sin ó Bill Hughes ach like lárach tá sa léir cé go mór is a há ar an Cail Quinne gomparad le foran uafáile so you know tá imróí Harvest Gilúil ag uafáile ach beag. Héna tríocha héin rihanne an is héna tríocha dó ag Adam Screeney. Agus seo an réal dar nó ar an barc an seo Adam Screeney tá mid a fécin ar le cúpla bliana nuas idir míon agus fé agus isúla cluthe mórú ag a ríis an seo an Jovach be cuilan fat tah stig. So Brandor Buxton beidir go na bhí chuú le Kilchonne tros a géad le. The Garage Dunn, Farna Shincher, fat a jog ar Parka agus bhfuil tá Thomas Leeson ní seach an ligan ein rud ag tús na himar an seo. By Bully Sear an seo Harry Shine an Cantro Woola, ein cholín deag scóilte ag Harry.
agus mar vítar rá tátála Harry agus garúid ná immer siad just a thuirte caite. Sin an duine le Harry Shine agus duine háid mún na puck na séir freis an duine Harbh tóach an bhór an seo. Áling ag Harry Shine. Fórne chom. Yeah, tá Harry anna crying ar na puck na séir cosúla scríní ach stíl de friúil ach tá sé anna heachta tá sé tosna taobh stíg cé go liver a héinde gur a grain tá sé stíg sa cúne agus tá cumar an scéil goil Bill Hughes ar an Glí Hans na tosa comá níd sé Lorna Park a réchar. Sána sin puckach ó Liam Hór mór fada tutan si Sean Chancenis ag Shane Rigney ord agus Shane Rigney har a trasán 3 to score 3 score. Yeah, go háling an sin ó Rigney sin mar de léig sin bhris go háling smachtig sé fechar seo de bhrisin slitter smachtig sin go háling an Lewis aige agus an scéil aige agus an Crinnes aige sin go háling tú splódra an seo sa clé seo ar ire. Teachta machchan sin agus dagnú cinál conúirte an Junior Jeff Neary. So tuach síar machchas an cúlbáir teachta mach Niall Holland. Puck Tulach an Rúan. Yeah, tá puck mór láidir ag Niall Holland bhí me fécin ar sa taobh sús sin bhí sé fáil scór nó anna a siar leis an gcué. Can't bút íse leige. Acha sin léite is a cúlú siar an sin. Cathal King. Se le bheith cathal inis. Scuilinn se can trasta sa lár chuthráid go háling an sin ach an cantan léite go mat ag Dara Queely. Agus what's a while. Cosn fáin cheaptí de Jenna dosa go James Mahan ach a síle bhfuil cart ag Thomas Gleeson sin gur sin buganín well foul bhí foul. Cinnte nuair bhí Harry Crumhan sin fan go bheic míid bhór sé díreach sa ceann ar bhí sé níl sin anna héana a cosan is foul sin níl cead go teag bháil mar sin dhéanamh féach nuair hatú Crumha díreach staach sa ceann is puck séir cinnte agus rís puck séir bút ag Harry ní raibh siad róthraim so tócha go méid sin anna seo chutha an trasná an comá agus chorlanna tafad scórála. Mar únta Braham únta nach machchan smaoine bheith fear bhín gorteach ní dólang ra Harry mar dúirtú gorta róganna. Thra sa ceann, sin enrod le go muid inis. Tá sí búlta ordaige agus tá sí búlta Harry trastánaige. Aní as dódónis có scóir rís agus tá si dul coolín ar coolín tá an taí agus an skill agus sort an splódracht ar fád go fáile ach tá fisicúlacht agus an neart ar fád coil cuine. Sin bute síos. What's it? Colin Spain. Colin Fossa go roar on Rory Colin and Joe Huggins touch. Shis, but Traston Chin. Watching Shippy. Nach Rochessin Jastic Danborg. All in her pod. It's brawl Danmar in roar fresh agus fake on Schläger smacked you shin now bhí an ruúr sin ar aus and chin ó Colin Spain ach féchar sin mar fast fresh agus an Seeger smacked you idir fair sin éigen is tuck stock an hooky in of her go hauling mar score 3-0. So you come down on Sula once a shot nation but score a chocolate to trade. That's for that. William Fell down to Chenny on Chelafos. Near Canning Thomas and Rodaví O'Yeel and Chin, Cabé Rodaví O'Yeel and Chin, Niall Shortle. Thomas BJ Red Torque and all clear BJ Goberlum fresh and mar if we go further and Glihi och Faker shot. Now he Mr. He must go Fell Chin ag Brecken Kavanagh. Well, tá microphone agus tá na dog. Thomas agus can't need it. Can't imi a draw screeny force number ton can't nach imi roada. Cool sheer Jim Constantois. Trusted Jim Coolbar. That's a big name. Brew. Austin Niall Holland na goalie squilling check can more father as a banoshin keen to ton hui a kudula he wally and shot into Gaidla. Small Lorna Park is slow bra Steen the force chat to Shach and Shaw. Turkey Horror Glanishke. Cantron Butcher, Donald Shirley, to Melachol. Bullish Haska going. Captain Golan Talu, Fallion, Chin, Maurice, near Barry Egan, a fake and Schlitter and Chineraker, because sort of Fisher Corstock or Niall Holland's a cool and Jim Mike, with Nahimmer, Anna Vrew, Anna Lewis, a Gufalia, the Clash, or Gorhust, that I should trace Tusnu or Lewis Lasser, Fangavek, Min Chofek, Nish to Buntosh the one Givoli and Chop Marvi Cliffhack a Gunya Leisha. Aga Shachten hen agus tá Kilhunne 3 Carrahachten Marchéle le Glyffe elle wir Schule Nacht an Cliffe idir gaile agus Balaclear mut Kane vi ski ag de gaile vi ní ra ag Blackleanish Adam Screeny
Yeah, sin an rud ar hatú óg an rud testáil ón bhóran ná cléthe seachtainna. Bute íse leige ach bute Green aige. Fuair a cúig cúlín déag gonne líise tá gá cean fáin teoige. Yeah, agus a ríis go háling an sin bra chun pórdach stúma a bí de lad cóg an skillige freisin. Níl mór an déanta go an immer godí seo ach anna crainú na puck na séra. Cantan agus í brise sí bhfuil bertas í bháilí na í chéile an chop. Agus tá scríní híos an chop gortathe. Agus Tergainen. Ja, bhí Tergainen na teachtamá go láidir agus bhúilte na í chéile. Agus tá súlagam nach bhfuil an gortú róhanna an chop. Agus Bert, nach goed ó heh fáile de go mé gorta le Bert úntaach ó heh immert cinneracht gachrod. Well, nor I can do immer boga is córa maithe. Yeah. Bhí sin traum mar bhí Tergainen an rud dír ceart a dhéanamh ge bhí sé dul ar lán luas a drón slitter bhí sé smachta ge ach bhí scríní sort i géirí seo hagan rísnéise. Yeah, féach an na bhain sin ach a sé Tergainen is measa a tháinig ar bhealach. Ceapá ach tá. Tá an vertical ceart. Má sin tá scríní níos lú. Agus caiig scríní an fárcá gáil níos mar gur bhain sé a clogad so. Sin an riil. Tá go leor rialach darinteach agus cúpla sean riil mar bhí nes sin bute ísel sciúpaí trasa sin nacha tá sé sin léite ag Jeff Neary pas láb amach fada le Dara Queely can mór fada ag Dara isteach mó díreach ótá de Kilchonne an chop Cotton Denta will she fought and Cotton Denta trying to get Foley. Ben Miller. Yeah, bhí sin an ias ó heh bháin an sin Selina Long Cool and sin Jeff Nary a dul suas an sin sa tro eile an sin agus Ben Miller mar tá Marty Murphy Harvah dain séireach bhí sé go húnta go dtí seo agus le tulla Ross Birkin. James Welch agus an cantan. The Marty Murphy céanais Marty Vanur is sprucht tá sí builta ord agus tá sí builta himna ab clay. Chéad can tá chomú. Ní an sin ar Marty mar spruch arúnta go sé Harvah láidir agus tá skillige like tá anna skillige tá sé anna dhéon séireach os cór an cool so Bhín a cappa go méadí sé géirí an slittar chuma isteach na hró bhd níos tapúla na mar háisiad go dtí seo. Agus níos tá méidige Is tá cúpla leid Kilchonne tá siad chomór tá feic agam mar leid fethe le fada lá. Seo híad ríéis ar nonsaí agus a mór dírecha úta deacha. Can sin tíirnis agus a teachtamach an sin Rory Kelly. Rory faoi brú fós aige. Ach í mé hartíh lína poch leas a bheits sin tá Kilchonne. Yeah, Niall Short le denmh go maithin sin a rís le agus seo sin cór hamad an bhórin like ar an dáhéh áúir tá si de chur anna bhrú ar an lína lán cool na cosanta agus anna chuid botún atá lú ar an dáhéhns na coolla tak díreach ó bhrú na tosa so cór anna bhd imróí óga. Niall Short chuna cantra bhla tá si búilte ísel a beidir chun ruúthin jazz. Orlaithe go háling an sin ag James Welch a bula rinne sé mór as began sin. Bhí sin go háling mar ceapan go raibh sin déanta go hilas cumláin déon gnó mar ridan ag an trasna lína agus gur chur Short le taobh hir de gachtainna mar bhí Welch réig an sin anna cliste agus annaías néta scór annaías ó cailcuine. Agus sin le fáte ráis a ríteacha. Agus an cúpla pass sin. So that Garage done. Dí Hallamú bra dentar tá sí fósaigh don an cantan búteteach aige bhfuil cúil bar teachtamach tá Liam Hoare. Bhfuil fel dentar Liam tá nimmer sa lenacht í bhálaí gaibrn slittar machanis fáte Colin Spain. Tá Spain éfúteach nuair a hinsear na rúthúir an seo. Tá sin búteteach is seo chéad can a dro scríní. Táid fanir sin a ríise tegan na slíomh smachtaise sin níise. Tá sé búilte sin taobhlíine tá sí búilte ordaige nó tá sí búilte himlá a clé. Yeah, mi ar an sin mar dhéann go húnta gon sin an slittar á agus an sinna dul drón taobh lína thug sé fé tá sé bramaníach mar tá skillige. Agus Niall Holland is in Tall Island sin ar denú Corcamánar British Sheas as the Fatarasha Cathal King. Fuoi láthir I bhálaí in uachtar Lorna Park a bheitha cappa. Cathal King an tuirtrín scór tá sí búilte ord agus tá sí búilte thar an Preston. Yeah, scóúnta an sin ó Cathal King agus Cofferád Tergainen a rís anna cliste san éir brise síos an slittar féice sin ar slígur brise an tackle sin Cathal King agus Taran Trasnán ar Lán Lewis Cofferád go dtí seo tá fáile bhd chun cain ó heh amáíochta de.
Shafatarash, Egg, Verlar Parker Rish, Spain. Spain now bullish Dachnish. Gibri Smachtu and Chop. Screeny. On Pogner Contavlina. Paris Kilhonia, Tavlash, Elaine Kuna, Chat, Vishal Laura Kuna, Chinati, Honigan Kuna, Achta Poxlasa Igivoli. Yeah, agus tá Bulger fé bhrú ta bhí stigan sin gan áras ar Adam Screeny agus cé nach méach Cé nach méach. Ceapas go méach an áíire like Jeff Nary, ceapas go méach Jeff Nary a tos nu ar Adam Screeny mar is malam Nary tá sé beag láidir sór cosúla Screeny like tough like agus anna bha so beidir go méid sin a táchtach tá Screeny có dain sé ar ta bhí stig neidir céhhéach an bharcáil. Fermar Mikey Butler bheith chun Marco Leon Screeny agus agenta ag Mikey acha tá Screeny óg fós tá sé sin bulta bhil sé sin ná tá sé hidden lá deise Alling mar Jordan O'Grady má hen si tar trasná nach mar a déin Cormú. Yeah, ní léidir níos measa le sin don bhanistóir ach look Colin Spain ar leid tá muína get tart fé agus tá skillige mí á béidir. Niall Holland, the Chiefs on the Porca, Agus, which you touch more, Tarrant Alling, Van der Talo, Nick Madrovin, again, Paddy Langton, Achimi Hart and Tavlina. So Stoke of Measure the Rod Nisha or Haven at Vibrikija, Horshan Lirchin and Move Margar, Haringshire and Talo. Well, an hour of Ian Tallish, mar near even Pockham Auction Road, of course, Fevru, so, you know, Le Ain Dross Macdur and Dave Lina or to Catuish in the end of Anish is fed that structure, Curly Kale, Arish and Shomar, Nikorg Mech, Ain or Takta Shodu, Falia. Our clothing, Chinos or Gore, on Emerson Trent, Ben Miller, Christian Fotza and the Lack. Harry Shine the little Trasta. Oh, snap watch it, shot, contour to short all, falls to go read. So I go with Cooper Kane, talking with top puck series shot again, or in Homa, top puck series shot again. Bay and Bernal again second. So Sean Rodney, Andrew Rodig or Haring Paddy Langton or Shinmar, and Ish Toshit can cool in all that, because be chance are cool, like Faker shot, sprawl a machine or Ein or a Veron and Tussie or in Schlitter and Chin, because the Shinka Hauling on Niall Shortle, like near Vain or Darrington to get shock is cool. Now, Mialish and Bass, you know, Buntosh, the Puck Sarella and Chance, Harry Shine and Varnish or Halaidu go cool in or Ish. Bades or Gara came na go. Well, Keen on Kerry King Glocka again. Sean Chansonish, Harry Trasnon, Carol Medja, Katja Kulina on Atra. Yeah, because Glockig Harry Lesh Nakeen Chind and Laura Fad to Stigan Nish, Mar Iver Cardig, Marty Murphy, Stoke shot us done Buckamak of Marty Murphy and Nish Mo, give her a hand, you fell her. Liam Hoare, the Canmore Father, Noas. Her bar, her father, Jen, and Langton. Skilhanya Tachter East. Traston and the Park and Nish draw. Garrod John. Yeah, Bottoon and Chino Garrod, like Dara Coyle didn't have Gahunta and Shinta Anaquid Schlitter all get. She Pukasu Anaquid Brishti has got her fair or show Paddy Langton. Hodgson Reeve or Kilhunna Lauderson there. Tuxlasa Bulza Lavlock me Hamato by Canada, Igivoli Trent. James Mahadul and Canchan is Dr. Mullah Jane, the kid Canada Ma, Marikinchiv. Tamid Bundad Labala Prison Gate Lahancho. So she'd Gobergob. Yeah, agus tá sé anna hé agus sort Merriv and Sean Jove, so má si non lanúnt leis an Lewis seo bheith ún an downer an fecha seo anna cliste. Just to Traston with Rory Kelly. Rory is chat le Canishel. Hepper is Machtu Jen Walter sa Focha Rashaka. Is that Screeny reached. Cossencha. Kanchan Schlitter Machel to goal will foul Neil Tall. Filma doesn't not rush out of the head. The Munchery Molly Rain is one of a boring listen as a vadil. Yeah, no, Faker and Gushy Chin, like the Kasha and Chin, like Kinty, yeah, it's Korkusha, 3 impers, just look, Bertico, if my kite for Jeff Nary, Coupling of Maid in the top dressing, being Bertico, Chin, Bulger, August Nary, Agiri, sort Brew occur Screeny, August Fos, Kenok will more on Spaska, Tashanan, Puck Sarah Vukant, August Visha Tilt again. Count topic. Can't go big, because I'm looking at the wool. Jesse Hutchins, Stephen Bennett, Sean Chapter scores, the Gorara Traston. Shane Rigney, Jetterson and Venice Isla, Nisha. Yeah, Captain Grave Cool right in again, Shane August Bader, just me, Coolin Takas, Akarish, Screeny, Cole Clishta, Faker shot. Daring, yeah, Captain Grave, Shagiri Cool, all and Shin, Anna Clishta Rish or Screeny, August me Hountock. Well, the hat said, I can do one to skill so much. If I can do a couple for the game around with Kenny and that, because when he was Jesse and I have Rodorn on with Kenny, if I can in the show, Adam Screeny. Congo Contavlina,
Tuck Sirma, Tuck Guntala. Yeah, maar mi on chin Risha mar vi on slígur good Garrow done and slitter chin vi go hall ní the frab sus rug share agus in chin Botún and chin Rory Glen leg a love or an Dolive ach look faker so tashi goni glorgan on sort pass car topic cliste Tras Park a show and more orders into Shias. Give a shell of all and chin toss stop the courage number 12 tall. Paddy Langton Sheenton show yeah a Rish Tasha Boga it's not I can do him Boga. Yeah, Captain Shanskar a love of you, mar Gramioke, Law and Capra, New Better will Gura and all Erner Regenberg. A goal in the back, but no doctor and chop. It's yeah, nor Hond or Sanair, Fake Chohe, look on Cowan Ord. Nilsson Solaire, no, Nilsson just more on the one. Better nor a hurling share and Dolive. Yeah, better. Of the Cap Beggar Russia. Can we reach that? He make a course a love of Mach Nation nor hurling share better. No, if you're revision. Oh. Stoker or Cahav a stock on or else. How can reach that? Yes, Sheelam Suller holding share. Come on, come the rash. Tarringer East. Oh, God, Starrule and shot. Then a Tarrant River 3-0. If the Kane can't go trust it, Clishly Connor Doyle. She did not trust no heave good thief. If I can chid. Like that. I shall fought. Fair contour shot. Telephone Saka. And block Algenta. Shannon Hall in the Rivoli with Norvishin. Come on, Hutchin. And they never came a Glocka August. Sheila Marie School and Carty Thomas Gleeson. Tasha Shaswach Thomas Gleeson, Tasha Geir Erna Cayman. Yeah, Tog, it's being an Aucklia going Eok, vi Kupla chance egg breaking a faker shin or out. Sean Rudhamirot on a Montags and skill and block all and hook all. Gockrod egg fall and show Morris can hammer or Dortu Hain and Chinnock. Yeah, vi Kupla chance egg breaking Cavendish in the Glana Mac Capas agus. A Rish Pucks air tilt egg Natosa, Mariola and Rata Ibra, agus Rish Glockig Harry Leshove ha Kappa. And thought 3 can score will take a good shot. As the Nishtan Kahrukan, Cambra, Eska, Nino Media, Katze, reached Colin is low atra. Yeah, Neil Moore on the slew and show Kyle Quinn and Upton our rear, Neil Moore on the lure, Rigor Akron, arranged Colleen the way in the dock. He gone broad low fall, yeah. Breaking Cavendish, just a Garnell. Oh, well, three screening is mocked up, but it's been cancelled later. A chance to kill when it's after reached. Niall Shorthall, or Curristach. Fought taking a long pull to Camaro, Ben Miller to my Tokalich. From then Dan Burke, Cush out all in Burke. No, did she's in our trust? No, did she love and pull bar through her ball. Mach Jonish, Clantamah Jeff Neary, Bertie Wally, Lincoln, British, she's hauling again and Jenny Connor Doyle. Or Nee Connor Doyle, Gareth John Malishka. Charlton Jonish, Dara Queely. Quilly's tacht the door, Cush out the Asarish Lehelu, it's full of Coley in the tacht. So she puts the ord, she puts her in the Verlar Parka, and she Curramu again. Yeah, Shin Killian Hack and Chinvi Miock, Reese, Dara Queely, Lorna, King Could Ruddy, Maha, Yenove, Kyle Quinna, Brishti off Yucca Suez again. Tasha Gap Gulchimo, yeah, Tasha Moy Lorna Park, Phil Orle, Killian Hackett, Caftain, the Forna. Me on down and Chinny Dan Burke, Trace, routine on Rasura, Vrish and Chin, because hit you, dear of Fevon and Trasnon, me on down her. Oh, Sanera reached, because Ian Toch. Kilhunna and more dear, how Uta could wagon up. Sen kanskje Bulta, ag Lan Tossach, agus what you got hard test on Thaw, ag Marty Murphy, Ake score, Correndon 3 Orcha, push no more this fair. Shinnon Road nor a half far, Spruck Arimel Carnogan, mar Shinnon got came for Faker Shaw Reach in there, Rouse go hauling, Shinnon Berto, Kyle Quinna, or Lena Lacula Breher, Faker Shin Marty Murphy in there in the law, because Haran Trasnon or Have Clay, on a young chair, Kishtigan Shin. Thalo or Valach, not Jacob Shinamu. Oh, fucking Ian Chin agus fáte Rash and Kilchunna will Broom Maha Charlton and Tosse. So then further Park is the James Welch, or the James Welch or he na love Clay. Neon down and Shin or James Welch, Murphy Anakud Ibra Reach Daintig na Tossa, Anakud Brew attacked to Tossa and Dyron. On Clishton Chinny Gleam Hor. She Colin Spain is Jackie Shell Reach and Nikin Hannis to Tosse Hakula Kilchunna, and Jenna Gamaha Kur Brew. Non Tossa and Chin agus
in mi haratív lína sin nuair bhí Barry Egan nuair bhí sé gur an pasa chu sír so bei puck slasa ag na coit. Tá sé tuair puck séir Captain gur Baslov nó dúirte gur caiise nuair ag gur foul Baslov bhí an is puck séir hún, yeah. Agus í búlte Paddy Langton. Fáte sinna Garage Dunn fear na Shinter, fear ord. Oh, híl me Gossi Crane, híl na Lava Clay. Hurricane Curramú a Kilchunne, gáchan a gíbálaí. Bhí Geróid sort of Gerán an sin cá gúil an gcuibh beáí níos láidir an barc na mar a háise hús an seo. Bhfuil agus mar Jones go de fáte Harbar sin. Shane Rigney Garstach ar gúil na tosí fósig Rigney, but just Maynard Cole. Oh! Wilches Maynard Cole. Coleidach ag Shane Rigney. Yeah, taréis dó an seans sin beidir gur hipper leis an seans níos luú an box ar tapping an sin ní raibh éon ruidir agna ag seachas cá raibh na cosantóirí doscail an ruidir fan féchar sin mar chríoch ní ar a seans ar big Niall Holland sa cúil cadé mar cúil a brethar ceann áir san éir I gcuine cail chuine go háir a risteach agus báite san angel go bhí sin go háling ó Rigney. Sa tá slúa bhil bhí sin dúise cartanis. Niall Holland amach, mar dúchtú ní a seansfins béirige fu sé sios an seo. Agus a cantan imi map bei puck slasa hepar Brecon Cavanagh chuneáiste. Ach luas a fór an slitter na láb hí coolar intinige. Bhí sé ré dro an sput a dómh, yeah. Agus Niall Holland sa cúil tá sin os colmán úd Basher a gléin siad ar ní raibh seans dá leid i gcéin sin like cúig Basher Harris sin isteach sa cúil like orach ar ceart. Bhí sin go háling mar cúil. Agus cail chuinnig íre ag na brún seo. Se le fóstach ag Harry Shine faoi brú damant a sin sin ar trast an mátá sin scóréide ag Harry Shine. Bhí sin go háling, beidir scór an Leo Nimmert an seo seachas an cúil, bhí sin like ní raibh spás dá leid ige ceapas an sin agus bhí sé tower fé níra go féchar seo beirtaimpler cúig sé tróháin a rasher héh yes, yeah, féhrú is cuma ar an trasán bhí sin go háling ach céad scór ó Nimmert. Agus a titim sír chunach níon fé an blocalir tuachach iste canse bhil níl hí me gar sí léite. Tá sé ag tuachach an cliste ag í bhálaí. Seo se le fósacha. Oh, an Hócáil Genta sin ag Dara Cuili ar Targainen tá se le fáte ráise ag í bhálaí ríis. Le hasach lár Dan Burke an captain búilte áirtas cúil bar déanana go má. Agus é faoi bhrúid an níomhór agus an pasamach. A bit an nimmer útamáil an sin Kilchunne bhfuil puck sír isteach tá Luchland agus táris agus an obair ó hosa hí bhálaí ach ba cheartan slitter sin a bheith glanta. Oh well, cinnta be ceart a bheith imime neadidir céim fágur like ná cás riomh I dro de cúil héin bheith há níos fearr just kick a háirtón nó tarintar an sin ach rí scríní féchar. Canig mar seo I gréibh comórtas na globe freisin. Fiú gúil sé beag agus éadrom agus tá an scilige tá sé lán sásta an obair dhéanamh agus an sin Barry Egan an aice leis a chur breúir, yeah, puck sé a ríis an dáhéamh tá siad a chur fíor bhrúir línt ar na línta lán cúil agus anna chuid scórin agus puck na séir tátá sin beidir an tríú nó carú puck séir tréis céimena inte. A ríist tá Thomas Gleeson seaasfach an seo tá sé tá éar dá orn tá cantan th trast an cúil at ríist. Agus rí sin sound blúntaach den rát a Ibra cén sort scór na hagan ó rát Ibra beidir go bhecin tú an rudig dear na himmerhags there tú but ar bhór sé beidir 8 gúlín ó puck na séir, but tugann siad ar fad an chud is mó chun rát a Ibra. Targainen an sinútí fátige ar daríir tá teir chatamach a ríist an pas láb isteach sa lár an lúslatá led seo I bhálaí camerará tá sé an eicáilach an seo. Sean Chancellor scór eile. Seo Donald Shirley go háling néite nádúrtha sciúil. Díreach é an tríocail sin agus Targainen like caiigh siad rudéig an dhéanamh le Targainen seo cail chuine mar agus Dan Burke am rá like tá siad ag gimmart ar rás agus ceapas ar feidh le hecinn go raibh Donald Shirley can leanú roiig agus cúla crothú. Cansinta tí síos agus tá sí fáte ag Brecon Cavanagh nó ní dólan go chuntúirta sin ceapan. Niall Shortall shot amach, pass lava but amach again, Master my score na go elegant. Karen over the marsh in the Mujigas Fad Lahama was reached and brew chat. Brew. Agus puck there Lish Margaret as going to come on.
Rishin gob fuck sayer Gaeltech Bill Hughes agus Mun Shelva Mariola and Brew Screeny Lorna could shin a Rish and block all and Bass Lava Rudda Harvard Deckerlin because fake and shin charge daring rugby shachas a month. Dear okay, a Rish like on level scale agus come raw like Tommy Sorta Lou and Shows and Shoot up Breck and Kavanagh on Shin if mar river she is brawl a mem rimroar ní fahok new in mar Shin Chanera le Tishkent agus skill dun skill agus Rish Farella Screeny is brawl me agus cúi cúlin atra inis Barnabeu no ba testolish an Luisha mar den Macol and Luisha nís láidir na mar Vitorá níos tá sin níos láidir hís ar bark is vestmis sin nor bhí mu mo her bark níos luha can't búlteach Shell fóta Níl Forsa Troig Harry Shine Harry Tortfi score Tasha Shin alling her father Harry Shine Iantach yeah agus Sean Sort Tash Pont as we got ni gail Quinne Sule o Harry Shine the Ryan Plint and it's like Tasha Korolov Scenario agus Tash Pont the Gachna like a quid Crinnis vi is a Gachna Grevsha Skilu like a niche in Yov Tasha Tash Pont sort Channerock on Shaw so Sarkleyheimer to get Gadisha Sakadla Machan sin agus fel bagin gent ag Lee Kavanagh agus feici Thomas Gleeson agus Camero Thomas Gleeson is Jenagama yeah agus Jeff and Harry and Jin Fresh and sorts of mold Kane Marier dis the Mikey Butler Tasha Biog Lauder agus Binchin Nakoni the Stucky sort Nish Niall Holland What's our goal moment Canishel Bulchage near Mark Olgamachin and give all it on Gaydor Chance of showing Rory Glenn a Turfin score, agus Rory Glenn a Gampshow and score. Shannon Binnen Kadur Gross Boss and Tussach as Kilhunja. Yeah, Vishin on a Clisto Rory Glenn fresh and Yenador sort Ray Trasner a Kayla, agus Kyle Cusson Toru Folly, so green near the love who was Harry Cowan again near Shannon Rory Glenn Eshkendock, a Connig Niall Holland. So Rashka 3 initials and Dawes Scorshin, Campton Butcher Dr. Garnell, Puxlassa by Puxlassa Eggy Volley. Dar Egan Rayhoney Wola will chat. Good. Ni wule hen. No mal go le marsin glyfa hard of a tanya vach go gisha Camero. Yeah, agus ta Barry ta fake and Catal la Hebrew and Sean Mar Gadisha fake Sean Powell Salar. Fulchi no Shelf Kaltaka took a Gontalha. Go no med am Kuchev Gortives on Clisham. Can't Shach will she fought it while Ton Green Shach or Hosse Kilhonia Markelis Tochi Kurshach or Hula Iwali so the Garrow Dun Ryan Shawnish Kudi Niall Chartal Girdalton not off Lens boss Neil Lens boss on agus that Miller thought we in Pasquilche so Shell of Kotaka she fought blockal dent reach along Miller Honig Mach and Chinnish blockal Kavanagh Chin Mach Alien touch a glad Iwali so that Colin Spain can Ishilishach ach being Kanchin Baganin Michreen na passing Garishaw Los Lasrach. Yeah, agus Husnik sin ar fad le Ben Miller Emily Carnogan sin an block sin or Kappa Faker show reach Cap mar fad grave Coolina or Faker sin gal bhíon Schlitter pool to get problem agus Kayla Breck and Kavanagh Pioca Susan Schlitter agus de Glanche Maka Count Clishta agus topic. So Kishin and Chinnish tacht. So let the volley Soster go to Machan Chohanish. Passes shots to Lore, Neil Inter Bedouin Widges and Shelf, Ton Shelevaka, Ton Chancer score, August on Colin Amsha. Yeah, Vishin on the ass on the Clishton Shin or Rory Glynn Corsha, Hard Barrett Marvi, Ilan Sort Raha on the ass Faker Shin, Ilan Raha on the ass Hillian Hackett, and Captain the Forn and Shin, Dixborough, August Shinad, yeah, Tasha Sort to talk to stocks and Clehan Ishmar, Tashit Fevru, Lorna Parker. Tá cúpla scóir ní chéile fáte agus inis Tom Bernison hí cúi in atra Tomlin Begohan by Mark Dowling sásta leis an gríochta a chun trí scóir ní chéile mar dhéanaan Kilchunne go minic an nachrád amána capan dúgúil tú déna go má sa chéadú le go toban hendó trí agus bíon cúpla scóir scipaí fáteacha an seile fótacha se de Harry Shine Reach os fin Harry na gólaí can mór míteach fad ag Harry a capan bain canchin ar chlé tá. Yeah, like agus bhí a cap a sort leis an Crinnis gur hespáin sin seogur if sin chun dul ar an trasnán count topic an seo fáile. Agus cúi cíine tá chur múig ag Kilchunne inis screening area reach that she fought again Costin Hart Elini's Park row here again Shell fought again but just made over score but just made on pass course I didn't need some kind of me better go hit your Ross Dolig and Gerard Chin near us second Yorkshire pass now George when score ahead the Hurricane or lost so chance to Kilchunne very hunty
An Cumbre Contivlin and Tren, Bulta a Garage Don, Pulsar Heave na Love Jesha. Yeah, bhí mí an down an sin agus an tála Kyle Quinn an áíre mar de gan ná ní ecan tú sin ó scríneach dhéan sin rud clista nuair sin cúise lena láh mar ceann na ggó ribh sin cúise lena cumán agus drosmachta ar an slitreach an nuair sin cúise lena láh agus doscail an cosan ar fad a ríis tá faibe Kyle Quinn an sin tá na cosantóirí a goscail de bhadró éasca. Rís de líir the order thol sit minús ar lína achúil Kilchunne níl mór an níl bháile fáil mór an asta sin canse bhúte stachanis i cuiile fáte rís Marty Murphy Cathan Jahar tá sin canse búte Brennan sí go agus tá sí go scóráling an trinnig Marty Murphy. Yeah, bhí sin aní as mar tá Murphy fé bhrú an sin le Ben Miller ach rís bhí dar a cuiilí lárna go sin tá camerata me anna hóga leis le céad leanseo lárna parca a Kyle Quinn. Mar sin níl cúlín bháin atragus na fórna fágáil na parca seo ag le ham ord clifa amáíochtta seo na scinna go léir le feicáil cosintá onsaí má scór na maithe bresanéir má blocáil má sin ní cedal le bheith chuirte clifa amáíochtta ag le ham seo na fórna go seasta seomra festas i bhálaí héana naí Kilchunne náid a héineag.
Tá fáilte seo go lehamhainte agan a borc I chrochúr Glanishkin seo sa tulach mhór agus seomártá ag lehamad a héna ní ag I bháilín ar an baile náid a héineog ag Kilchonne. Pannar na scórna sin Shane Rigney le héna dó agus an príomh scóra lé agus seo chuideach na scórnaín seo. Tro na céad canna bhí Dan Burke. Tí sa jazz có imirthe ag I bháilín sin an pass strategy Burke. Smachtaise chaste bhúilte. Scór. Cean Brown sin ag James Welch sin. Tristan Schlitter orda go háling agus chuir tasan Dr. sinna cehar trí rist ar an nóméid. An sin Brehar Leroy na skillin na tradition de Vince Kilchonne. Cean mór orda nuas ar Marty Murphy suasta se láb lé agus Harra Trastan chom lig sé. Sin cool. There's 3 nóméid is fiche. Tas Mark Pritchard sí san sin fáitigh Shane Rigney go háling. Jarseach hí Bernamóras códa chólaí ag an do Robin Kilchonne críoch ag Rigney. Stag se sin ag an trá sin, fu siad cúpla cólín níos sin. Bhí siad cúig cólín chun tusa trád árá. Ach Marion Kilchonne go minic díretóist an cúilte na dhéile. Bhí scór raisig. Harry Shine. Sin chuí I bháilí rais chun tusa ríis ach san sin. I dro dhearra an chéad lehan sin fór Kilchonne ceithre cholín ní chéile chun na Berna Leidú ó cúig go dtí Canháin s muid a brenner ógan níos áling an roiirce tá níos fós lom an teart déhlíne níos an ceithre cholín sin na fór Kilchonne díreúd le hama cé chu táúchas leis sin an dólaid. Anna heachta go háir ar háisiad dulasteach a dar le leis an gcué agus nar Marty Murphy ar imime le Cearnóga mar chunig mar cé gohfuil Ben Miller gimmar go tá gá cúlín ón immer fáite ag Marty Murphy agus seansnú go eile cúil crotha ag beagnach so a rís cé gohfuilú fáile gimmar go agus tá luas có níl siad a bucan le cúlín.
Seáfáilte rásin seo go Páirc Crochar le isce sin mar atá ag le ha héna ní í bhálaí ná de héine go Kilchonne ach ba an chuí chuidú le Kilchonne dar leas fuair siad ceir cholíim gar go dhéar an himar sin chun an darna leidú ó cúig go dtí Canháin. An méid tionchar ag an gcuir chósaí just a dar le fecim léin tá onadí misteach í bhálaí fecim tá ihar seachte chu seach sinna Alex Kavanagh ní me bailach cinnte cé tháinig amach. So Lee Kavanagh tá imig an borc cé don sé mar sin as a bhaid genta Cillian Corcoran at ceantan bute tras an borcan sin ag Paddy Langton Ross atá an sciláling an sin chun spás a chrothús an pass back in Nord atá sí fáte fós a Gerald Dunn a ggéirdal nachfuil spás ach sin mar go bhfuil fel genta agus ba siad chom again second. Yeah, agus cruthaithe an sin a rís ag Niall Shortall gachar dhéanaan sé déanaan sé le Lewis agus éon bhain sé sellh tá sé féchar seo bhí an bob sin go háling ach féach tin sé dro an cúil ag iarú éag na crothú agus cinnte puc sé ar tiltan sin ag Gerard Dunn. Rinne Gerard go má brethir sin mar ní ran pass íontach ach tá an bulisíri Harry Shine seachta cúlin Egerson dar can deoga Kilchonne tá siad chorran don gahra úr. Yeah, sin ceann bog galore ó héh bhú fáile dé ach rís sin ceann tá Harry Shine chun ghlacha lo siúd ar fád sé Harbh crain an jobh ón na puc na séar go háthe. Is. Ní bhfuil an sellh áil. Corchan cén go deasta go héanda nach sin imi tharatíblína began in méáin sin ar Dan Burke. Sé iirtí chorchan cén de lábháin ach fog sleithfas an do Kilchonne. Yeah, begarú fáile bheith cliste rís leis an sellh mar sorcasúla mar bhíidir sa céad le mar tá siad a gcuine na gcuithegus tá lína leúil sin na cailcúine tá siad anna bhúr anna láidir agus mar cinic mar godí seo tá siad go más an éir. Cinúir bhí for na Kilchonne nach go más an éir níise. Tá má sin ggólan fáte me an nuirtin an nach tám tosaír bronta ar Brecon Kavanagh. Yeah. Rís Van go bheic mín seo Captain Gruis sort. Yes, just a dream a bhí sé agus Rory Glynn. Ní raibh sé gúling ach rís Brecon Kavanagh ag léamh na himmartha agus chur an tras ná féach seo Saimúil freisin seo scríní atá siar i gcuine na gcuithe. Ceir cholín sa géad le. Bhfuil se chun rud cliste dhéanamh nó bhfuil se chun tuair fé scór. Cosintgent, come on Hart, going it. Declan Dalton general Kenan or Imagela Corca. Sula John Gardner. Titishin the Mele Hole, Captain Green, a time of Martin Green, a time of Neil Strain, the Alloy, the Trent. Can Father Junker Dara Coiley. Titch Maurice to Mele Hole, touched it clean force, Lishna Lirodi or the Kavanagh. Pasha shot, a foot of Kavanagh. Shimply, Makaji, Spain. Thief Kena. Strachan Lán Cholaíchan ligan dodal amach tá Cillian Corcoran brasásta scuile an leis an líróid mach thar taobhlíne. Agus de gealamh tá cail cuine chun írí dul I dro Marty Kavanagh or Marty Murphy de Bronner ar imime le Cearnógan sin ceann mór traum sort tríd an lár agus ard ach tá Brecon Kavanagh léamh gachar an seo go dtí seo. Níl Leo Connor sásta rud cinnte chunig sean sin agus Mark Dowling ceapan began in níos sásta. Tá siad chorm. Tá cúpla a séir. Go hálagus just a lár ach í fáte Donald Shirley fór se cholín sa géad le ach an torfaí cholín sin cean Cormú cartí Donald Shirley hit séidir an dátóil. Agus tá sin déanta go fáile dhéanana ré beidir tríú ceúir sa céad le cúpla do seán ceann mór fada dro Murphy. Tá sí fáte Harry Shine a gar ríú tas méidir cóil táhail déanta go bhúlbára táhail. Bhí sin ar aus an sin ó Liam Hoare mar cinnte ní raibh éon rud in agnaigh Harry Shine seach agus cúil agus ceapas nuair bhrise tackle go raibh sin cinnte chun dulasteach ísil sa cúneach féchar seo bhrise ó Murphy léite go háling agus peocha sús go háling an sin ó Harry Shine bhrise an tackle agus chuisi ísil began dul síos le na chamáin de chordans leis an táhailt leis tá puc seaca cúig in is agus deis ag Harry Kilchonne chorchan cín. Don géadúr má Horlinse.
Yeah, the engine rud cart sin fágur an sábháil sin comá bhí sin anmh dul trasna agus ísisiil sábháilúnta gacrúd feice going bhag na cadí seo. Agus Harry Ord agus Harry Hara trasnán. Yeah, agus rís beidir gur bheith sin an ceann is dacra gadí seo ach díreach Karen spot a dómh agus cail cuine coolín chun tosig leis an ngwe cai go fáile dúiseach den éis rís. Agus tarn just na rudi bag orm to change sin dal do chune. So the Harry in is reached. Tom shot pass all in but just against the Garnell which he fought it. And Coemerton is attacked. Garrosh done a reach, a chance at Garrosh score, Tasha stuck a will, Tasha, oh, Tawa to reach a good bar near and Cox and Erupt, Nishi Glant the force I gave volley. Clipper to Shenchin, Kayux Master delivers, Ton Chelvarash, and Kilconia Reach, Rash. Guji Quayle, Dara Quayle, Hara Traston. Yeah, bhí an scóir sin cinnta tiltte Dara Quayle hosig sé nimmer sin idir a héin agus Harry Shine tá si a déanamh go húnta go sinna pass clist to Shiro James Welch agus níos gaú lín idir na fórna tá cail cuine puck séir búte go fáil an táil sin beidir. Níos cad is fella I bháilí ana. Tá búte Skippy. Gareth shots the Lord, Cosha va cumra finna céimena, tá sí búte Ord, as what she búte Hara Traston Neil. Yeah, Brew Dana could talk to Dara Quayle a reach agus Peter Yeager of Cúpla came to fresh tugag Dan Burke and Shinnock Miar leis an Irecht or Derach a reach and Brew Shin no fair count more fada drone at Tussa. She put my father to can't fight. She brushed she is spug na Roshi Yeager will to see me back Neil Foss and Emirates Chatsy Volley Chatamach at a score test on Oy Volley in Sproids Ruther Kinch Kun Butcher John Cathal King. Gary Smackton and Lon Tossach. Barry Egan in the Haratively in the Puck Slass of Asando Ivoli. So she Butcher Skippy again. Shirijan Casa Alling and Chin. Connor Doyle. Kasha Green Hero is Gerisha Green up near Dohan Court. A Benin trio can at Butcher Shaka and Lava and Hulbar. Relied. But this master Marjork Golordine no score. Gary Glanamach, Nichi Glantamach falls, Ton Chelvarash. But that Garrosh done, yeah, and into Steel. August Hosha, but Hara Traston again. Skilhunianish, 3 keen, Keen. Yeah, talk Garrod to talk to Stocks and Nimmerton Chog is like Niall Holland, so cool and shit. As you go, saw Gocker the high get, as on and lean along, Hossack. I'm Shul and a Glanta Mach, because she don't know daring it and Cade Lags and Darla to hurt her better. Cooey shaking, Titish Docky Love and Cool Barra. Na puck and a sort drop, laugh fucking a bull to go fall. You've had a number of Gadisha. On Vlockal Gentleman, Garrod or Anirut Irlana Mach. Because the fair touch, Jack Aaron McAvoy, 3 Julian scored to Egashud. Ach, ta score testal good dote o Ivoli and chop. Kegel Nyarta ma fok at an Clifford Sloan who have nicht puck Zerika. Adam Screen the Lorbach and Cancha Wall and Cancha Nis Eskan on Canjornach. So ta Nillan Nis Gerak, ta she Nis Congriach. The score show test all you try score all the Tamil. Was a brand new year in Kedla of Tusen Darla to shocked goal in New Kele fought to Kilhunya gone Ragra. Yeah, like Chin and Road like tá siad sort fé bhrúin is going in a gcuithú fáile agus ní féidir leat ceann eile hit a bhúla stock in láb an cool bar an seo. So the Adam Hara Traston bheachas agad éan. Frag run slú an sin. Yeah, Reach, Lárach, bhí is a gun slú sin Kinroch the Reach, nor bhí an Coolína tastáil, the has Adam Suez fortune now shutdown chair. Tar Valach nurse to Gibbert le Stern agus gul Firwar agus Kim Falmach le Pokamach Gar. Agus the Horan Rahashi trace couple of pucks there again. Tá pucks there a canish. As well Harry Shine can dul cheer on the counter bullet. Von counter Tev here gun Lina Shaska Kuig a Cahain. Yeah, agus an gwe leis stoke came from nach Dowrhook sé fé. 8 goalin scorer to Egg Harry with G shot. Yeah, on Fell Denton Thompson Egg Shane Rigney. Tá on the Chatashaka Ivoli Hamash and Marcus Dalton. Played Barry Egan Fog on the Porca. Ach, Sean Puck Sirnish Harry. Tashi Butcha Father, Tashi Butcha Ord, Tashi Butcha Crane is V Sega, Holuas and Multi. Yeah, hard of a crying puck on a vaga, Leshen Way, Stoker Cowrick Bjogani knock like a D shot on a quid score in a fight to get a puck in a Sarah, because Tashi their Fadi Dull, Harron spot the Dove.
agus rís Kinrocht ó Screeny, Kinrocht ó Harry Shine comá. Tá Splank inspiráid a tastal ó Ivoli agus a tastal watha go skipaí an áíre an seo. Mar tá sé seo a slánú watha. Ní lein cheist faoi cá from pucamach sin na bhfuil ríist. Mar ní ra bari igen takeir den borg. Yeah, tá sé géirí rudí a dhéanamh sór tapig ón na puc na séir agus ón na puc na slasar rud a hagamá ach cá siad bheith níos crunne agus níos glynne leis na pucanna ach go héobh cail cunne de is córa anna bhaithe seo. Bris sísan sin dóhéin ag Dan Burke. Tá fáti danar dar irs a sé géire éú. Cutting to her pass test, a shot to Lord Johnish, a strong chance by the brother, shot to one, shot go! Rigney reached on Emirates, a Burke of Rigney, Narancha Justnation. Ja, arouse could aim or cool a reach or Rigney, because near him chance to light ag Holland, or Croya reaching Dan Burke, figure shimmer fast, August Loomer a shot to Kedla, Cabe struck door, no Cabe glush at the high end of a Gufalia, Toshidik Oskil Cree Lor, Cousin Kyle Cunna, Nilisco Cowell, Bill Hughes, or Kaja Fanax Lor, or some Powell Shinagoon a reach, Marta, Ni Fader Curla Immer to Falia, Mar Toshikun Kupla score all good topic and show. And Burke is reach, Hoksha came now goes, the Russian can't kick out the mark, Toshit Corum Dun Guiga or well, which had struck a second in a Lumagros, Plank, Tastalwa, Inspired, Toshataka. Yeah, agus an bhir Harvard Taucht ag an sin a croige Dan Burke agus an sin Shane Rigney an Dara Cool ag Bert Oracher like tá cléig wing an seo. That's all ingstach o Dan Burke Harkalor. Ja, an Snachabag in the law one, Farcolin, Tashi the guy from Slitter, Mach, and this Tashi the Tosto Gamer to reach. Brecken Cavanish, and Cantor Butcher Trasta Egger. Tashi fought egg. Oh, past the right, first. Oh, Tucker Contalo now. Miar Narian. And that a Western Corfa. Seansmá make sure Darragh like Miar down there, mar on the slash came shin go hauling. Now Neil Munter Iwali sauce to the shin. So Nish Shahagan. Yeah. Oh. So vi ska skuit Tantalish. Tá Darragh Lenari Chinach. Ní dólam go raibh sé dul isteach ag Íri a bhualas ceann ach dhéan sé is bhí an slash céim sin ó Alex Kavanagh go háling ag tá mar an onis be gur an farc á gáil well níl sé trééis clogad a bhain go fóil ach neidir like chunig mar seo an orí go mion minic fé fethe go háthe agus cútlóir mí nuair freisin like agus beidir cléan a go seintir like an cart Darragh nú ní cart Darragh nar íon tú tag bháil sa ceann. Heb me no go cart tilted sin camera. John Hamera came from Brunach. Ní dulga méidir go wacha Thomas Gleeson mar chonig muide agus Eric Correa na Hammerts. Tá si chora har Traston ag Screeny agus tá Ivoli in the Rashcon Kane. Agus a rís hí an ruderí an Screeny an sin ar hánig an Schlitter dalam sé a ceacht ón géad le rog sé an Schlitter fáin sé an sell of Harvard topic agus crohín sé score. Sé cholín agus in Shain Treif sin is maithe ag Ivoli which den an cor leis. And past Traston agus tá foul fecha hála Jenning Thomas Gleeson. Agus ní sé orint tárin sé go neirréitir leis hain rinne mé botún an sin agus bín sé cúteh. Beidir go dár lochsa sin an seo. Agus an rud fe Thomas Cameron nó tá ana má a go air like bín sé de gná bín sé Harvard oscailde leis na himróí Aaron Bark. So nuair dhéanann sé botún agus má deran tú rodéigen leis Aaron Bark ar a leid bín chorá gé leat. Ní hé an sé dún de club agus leanort bín chorá ge leat in jean sin scéiled it so le bhráilte de. Ever seachtag Screeny dódóiag ag Ivoli tá sí péirich an céin. So seo an rud a rís nuair a ardíú fáile an Lewis tuis go bhfuil siad cótap i cós goúil có clista sé aní eacar ar cail chuna fannach lo. Ted dún take isteach an seo. Fear bhíanamh a chláiste Ciarán. Op het trainale. Gee, halleluja. Schein treifse. Den treifse ma hij cholle honde as kolonderme. Van zelf kontaka. Tas a fotig Marty Murphy acha. Well, tas is tas Harry Shine giri all. Die fotig Harry. Tas die fotig Harry. Harry took an hallo and pok Eric Kincha on my court of. Shinin kest. Ha pok Eric Kincha.
Ná main córta dó níos cosúil nach mé ó fanid tá sé chu lábhan na fóca. Seo an sóir slitter right it's brawl at slitter mar sin a top más hosíú. Sílim go mar córta dómh antíon. Buí. Ag sílim bhfuil cartaige mar is sort just Seachas gur Haring ag Harry chumá ach seo seantanis ag Kilchonne dul ráit chun cín tá seo cosú le síá an clifa seo le bailach rúid an dara le Crown-D Bugadí cai sé tower fé cool an seo. Garage done. Start ag an gúlbára sáhailta ag Liam Hoare. An iireann seo tá amánathe agus réalta go fud fad na páirce. Now ní raibh puck éir sin aus ach bhí sé íse gríon cúne ach de léig Liam Hoare féchar bhí sé beagnach an aice leis an busta. Like bhí sé annar bhí an slitter ann sábháil an a bhach. Now an mé sé sin costasach tá Kilchonne. Chance bomber tá clé seo Harbh Congra agus mar dúirt bhaint tá cosúla Crown-D Bugadí tá sé dul saolas an ach now seo pucks éir anna heachach nuair a hepan ar do iireann agus bín sort osna agus imíon an momentum caithfidh sé seo chur an trasnán. Fé chu ceistal ten cin fánar thug Harry an puck éirice. Tá bóla go má. Sin caithfidh go dárlíonn rudí. Nach heiste si a réidir tála fós. Nor bhín rudí dul leat ornta as nó bhín rudí dul a chunne sin agus tá puchtaí ar machchan sin agus tá Gearan ag Marty Murphy ní léana ábhar Gearan ag bhí foulan sin. Agus Marty Murphy tá sin feice ag an mairlíne. Tá an tála Marty Murphy hí dorna sin aige dútá sin dorna sin chun an lán cholaí bhla. Agus sa ceann le Seán Rodach look bhí an pucks éir tilt agus bhí mar díreach tar éis rá bhí an pucks éir an seasca cuaig go Harry Shine Harbh teachach agus seans eile go fáile tá momentum ar fadaá níos bhrúise nó ní rodornan bhrúise tá seileh ríist glant amach hil me go rá níos tá tennis a teachtain is bhí gahar de an go dtínta ach bháin tennis go níos tá tennis an. Garage John Rees, Garage John Casa Hart, tá sí sin bultaró ord, ní cheart becheartach sí go gúlbára tá sí ag Liam Hoare. Ní le cethir déag ar an barca go fáile fé láthar ná den derúd. Colin Spain Rees, Pasca, tuitin sí bhaach í fotarás. Tá sé bheith cónach, ní bhfuil na cosa ag Leonard Ray, Miller, Jeá sin 2 seconds ar hála se. Tá sé fotarás, seo Garrod ag steachta lára seo. Cillian Hackett in ish, Koshiok Dias, around Yamurka, and pass row other. And Chin, Bill Hughes. Bill Hughes can more meal to Ord, will she shin crane, Neil, in the freezer, Heave, the love of clay, Shane on Shaftu can attack Cormu, egg, Kilchonne as the look 3 King Cormu give all. Brónar is onadí sealadach cepas gur Alex Cavendish asfar an Dave Lean agus nach bhah cehar déige go fáilte sin ach mí an dail an sin a ríis ar Bill Hughes anna chud leis an gcué de an átaringín an gcué íireach mar sin isteach ach mí ar an sin léite go deas ag Liam Hoare agus pucamach bra cliste ag níis. Chur síos an sin ag Donald Shirley. Just a Gornell, which is not put on the Cuacht sin a bhí go dúir Kilchonne has se leis tá sí fáte ras a gíhálaí sa pass all in trust an seo blocálí sí fáte Dan Burke ríis Dana Cass Dana Galo tá sí blocálta Pedro de Gúrda gin das sí chat amach an seo tá sí fáte tá chance score blocálí do ríis na skillne blocálta tá fecha agan seo tá pressure fád coolbáre faoi bhrú glanta maige. Just going on a hard job, but nurturing the Tolo. British is in this case of the British. Part of the Trasta. Her McAvoy blocker to reach Ella. Spain, Kansas City, Butcher Tiger. Poshi Forza. August Haringen was Nish. By Pucks here on, as by Corta Buyan. Yeah, August thought Paddy Langton book, Tosh a favourite and Shane like Shane Rigney tá tinnar cracking ag gach úr aon sin slitter tá sé dul le dro an cool agus is bheag nar bhór sin hat-trick cúpla nó méidir an féchar seo an blúr sim seo an blockál an smachtú agus an sin an pass amach well an húcáil agus an sin hitse isteach láh a Rigney agus maithú Bill Hughes an sin mar bhí cinnte hí Shane Rigney géirí cúláil an sin.
Screeny Hara Trasnon. 3 Chulin Atradish. Yeah, Goscail Dunbarna Reach, Sean Rodner, Ardinu, Falion Lewis, agus cúpla chance unto Corhamu, agus Kelmore Fadanish. Yeah. Modira Captain, Stach. Shella Vakarist. How's that? Burke. She's on man, Tokala Burke. Burke Ryanish. She Conor Doyle. Conor Doyle and Pastor Stach, Tons Paws. Like Alex Kavanagh, Crow Jack, Consular Screeny. Pass Trassage nach Hitch, Kanchin Gaharmach as Gaharmach Mahanchin. Niall Shorthall Trassage nach Bultero Ada, Shella Focharashi Valley Rish, a Tortfin score. Canada Force, a Titchin Mistach, a Love and Hulvara. Colin Spain, Vian and Thompson. Chancer Kotchig a daughter and pass Jasmach, Farah Shassel Lashane, Farah Tuckerstock, Aaron McAvoy, he's a love it clay, Nisha. Oh, Gil Kurmoka. Yeah, August Druch Yaun or how to 3 Coolin Conderi Puckmark topic and show Akshin Druch Yaun Corhamu Kai Quinna. Shakinta. Chelevakarish, not Tergainen. Tergainen, Canishel, Cavanagh Reach, Cavanagh Jenna Scris of Honig Shashtach. Tá spás fáte again country nimi Artiv Lena is a Givoli West and Puck Lassa. The Banner Glog, Tab, but not Krug Hain Nomad, Katjan Chohagan, 3 Chulin Atra, and Hyblins Camera, Skillin a good air, Fekagan and Shaw. Oh, but the court, better number quarter, Shella Fotarash, a Kilhonia. That's a shot at the Reach and Kirk, come on, Curtis Dachenchin, Nish Ross, Kevin Wilson Ross, Fox Irishach, and Fel Fekaha, like Thomas Gleason. Taking on the eye, the Tussa, the fucking the Sarah Shin, Bert Moore, Lauder, Gummer's Call, Coffer Gunura, Norton Egg, Thomas. It's Lair, Nisha Grimmer, Tussas, the Tussa, Henry, Dirtuish, and Kincha, Shahan Chancellor Harry. Chulin Iver a Detmer will do a more. Reach County's Fossa, Octawok. Oh, stop. K. Hretoch a Shin. Sean Hretoch a Shin. Sean Road, Captain Gocton, and Gul Gokyon Eska, Gadigo, will Ort Shas of Harkown, or how Brewart, Kite like Hepper Leshin Shaska Kui, go to Chin Counella, Hepper Garrow Dun Leshin Bok Erica, Augusta Puck, Sirinish, Egivoli. Agus Sean Road, ma current to a Shohar and Trasnon, Shakas Gaw Coolin of in the phone, chance Gul Kerrikin. Now, Tasha Legena Egafos, Adam, Augusta, Adam Klishta, Nilen, Zephyr, Dolemach, Nisha Ole. Oh, Kaitu Don all second Welt, Agus, and Clog in the Vover. And Rud na him on Jehara Traston. And Rud O'Hevu fall you there go me harva sauce and na. Neil she dol fadogs le schlitter order var Lina Lacul Kalkuna. Ta she da strachas a Harrington Akot or foot na heart and Irira. Agus Neil Ling, New Hughes, New Langton, Kofek all looks at Darla as a Vidor Sakela, Rugged or Cooper Cown took Sakela, Ling Agus Langton, Akadisho Neil Fack fight to go to Darla. On Trunker Alex Kavanagh, Screeny, Screeny reach Jehara Traston, and Ish talk Kerry Atra. Yeah, we're into Tusha Kasula, Gulcha Mogalish and Gul Bar, good didn't she Taran Trasnon, Mersin, I thought Isagan slew a Lark Nervulin She, Gulcha, Dull Aaron Trasnon. Arouse Gadisha. Ian took Martin Murphy there, Vasha Sauce to Colleen. Ni Vasha Sauce dog is Ken Fon up, bro. Mar Toshi Glantamach and Givoli reached. Borkstach, a draw Screeny. Screeny give Edo Joe Jeff Neary. Nish. Screeny Cosamach, Illini's Farry, Screeny, and Kilcan on Immert, Jehucan or Fod. F4 Oh, or 4 kept on Jehara Traston. Ruddy and Screeny Chin Harvard Clish, Faker Show, Dardic She gone Breher, right? So Nurakashe, Vishanan and Bress of Resh in the Hall, August. Goffred in the Cartiga one, Creo. Nive Hasula Shinuig. Caracholin reached. Canmore Ord, the Titimur East, Farrathy Volley, Giratamach. Oh, Torrance and Cheno. Takadayena, Marina Shitteran. Port Priester in a Conor Doyle in it. Doyle Golaruher. Fosage. Nilender Cowerlish, J. Halvo Alling Denta, Alling her Fod. Kilhunya Taktamach East, Jackson Jeff Narry. Cal or Jeff Narry and Mr. Bruce Conor Doyle as the Schliach fee and D. Halvo Jenna. Yeah, like
Ní a bhéin a ceú leis an sin a réchar, so like ní léon lucht ar Conor Doyle an sin a réchar. Ben Miller and Shabbat near Sparrow Show. Jenna Puxy. Oh, yeah, well, be Jeff. Yeah, Agus Harry and Trinity be Shasquincha. Agus tá Nari or Carter Bui, not in the route. Sean Moore, Adol Shachanish. Bill Hughes, yeah, like, you know, if Vrew Stoke Bill, Far Moore, Lauder, Tager, Nish, Ta. Reba or Shola Chotan Puxir, Bulcha Ignite, Shartal, Agus, Marathon Tenta Goga, Mirmenica Nocht, Kuramu, Jegin Kuramu, Kilhanya. Yeah, because Riven Claes a Tave Suez Fisher, Cornakeen, Shin Harn Trasnon, So Claes Road Umlan de Frule, Ta Screeny, August, yeah, Ta Ummer Scholar, Shul and Choiver, Ivan Bulger, August Screeny, August Shin Nari and Shin Lewis Kashir, come on, Ta Lesh Stoke and Knockforce and Dark Artby. Tá Daruglish, because Vicious Queen doesn't go on. Toshi the Chach to reach the volley, Shahan Chance, as Gucci Hartrast on Tau, Extreme Rigney reached the back. Yeah, Rigney, Tasha Maru and Clehan show a Hain Biognock, either a Hain, August Dan Burke, Saw Clehan, Gahoris, a Darla, a Lahain that has bond to Suha, like a Reach, Honig Shin Shees Garat, Ibra, and Shelevik, I'll quit a faker show. Kel more Father Reach. Cool in it in the forna, and got Kilhunya cool all. On Shelevik, Shahanish, Murphy Reach, Murphy Costa Hart, Canish. Ooh, ni Romoranan, Achvi Dohanan, Ibrahim Kuramu. Yeah, like, so Joe Rodell and Kyle Quinn and Rodeg and Diff Ruley end of Mar. Tashi the Dul Fada, Le Gach, Illa Cown, Ta Ben Miller, Reg Dove, Ta Brecken Kavanagh, C. Shear, Tashi the Book and the Brishti, Tigam Narvuder and Count Shinnach, in our rear and Nirev Shinnach, Bader, Lach Jan. So Kyle Quinn and Tatsus, the Rodeg and Diff Rule. Imhor, Agus and Count Shin, Shis, Shellef, Fotcharash, Kilhunya, Risha Chachtan Chop. The Kupla Casa and Shin Bader, Nach Rakadaha, Tashi Fotcharash, Collins Payne, Nietzsche Fotcharadige. Farta just shot the Strach and shot the Kilhunya and Pasco Roy, Kurjenda Gadasiga, Hacker to Mach and Chohar Tivanish. Agus a Brew, Chachtarish, Canada Traston Chin, Giris Machta, which she may Mach, Neil Foss, Costantian and Chin, Shasson Ode, Splanka Tastalish, or Kilhunya, Agus the Cancha Butch, and the Ship, oh, Toshi Chance, goal, no, Tanishton goal! Tanishton goal! August and cool scorers Ignile Shortall. Yeah, we cool tilt a kint Ignile Shortall. We should Kuhn le Tomlin news. Akarisha le head the Saval and Shin on Gould Bar te vi stigen Shin Gur. Ficker Shin August Kusula ein Tussi Klishtags ma Honig Shortall stock we should reg August Tarringa Deerka stock bought just an angle give we should our house Marculo Shortall. Hole in the Forna August on Tinsbro Chin on Spragush onto a hole, Tashin of our Kilhunya, Tasha Forterishik Murphy, when Murphy's playing over Colella, Trasnon! Stop! Nisha Glanta Foss, Tasha Foss Taka, you glory Mauritius Chiefs will Puxi Ramakachin Vedagara, Tarnish! Oh, Trasnon! Yeah. Not good pick, I can slip a shot. To Darragh, but Neil doing. But like, we made Derek Trace Rob Bader, no made of him, Kyle Cunnish in Aru, fake and shit, a shin Darren Murphy, Yen Gockrud Cart, Aaron Gould Bar and Trasnon. Yeah, feed me all Carter. Chinby. Ted Donald, Chinigira, actually in the. Because Brecken Kavanagh, reach. Like Lorna King Hockey, like it's Brawlin, Brecken Kavanagh, Hain, August Miller, Cree Law, and Cousin the Chin are out. Achanish. Tá siad rála Puxir agus bhfuil Tá siad rála Niall Holland fanach cool and Shin mar tá number go cormú. Now Harry Shine dul siar chun é seo bhúla. Tá siad seo bhád amach nach bhfuil. Cúig Beidir tibh muid an lína cearcha cúig ag a héin. Nus tá gúi codú leis massam se ní se nachhfuil an gúi choláidir is sí bag an níos luha. Níl nó mar tá me fécin ar na brata an seo níl siad fiú boga an réach ar an áíra níl má haon gwe ann níl mór an ann hecad. Ír háchtach an seo. Muid sa darnomid darnach ní rhaise sí an sprachach beidir mach sé níos fearr fiú tá sí tá sí briste síos tá sele fáte ag bháilí ríist. Nis scríní tach trasna tá sí aige bhfuil tá Screeny Tortry score, Screeny Screeny! Fishe Shin Docreta. Like on lad show Sean Fogg and Duncan Duke Clee on it could fake or Dina Casula show faker show Schneeger Smockton show flick Roiger Stock and Love Finn Ardon Ibrahim Nasul Harn Trasnon Vishin Docreta Kinrock skill
Lewis, Gachrod. Dan Burke attacked in the Sharish, agus Ivoli, and Sway, and past Trasna. Oh, go hauling. Oh, because he began in rather. Fair person. Fair Catherine Figo. Ah, Lee Kavanagh. Alex Kavanagh by Hartmara. Vishasin, come on, let's screen it. Aroused. And you fed the men well in his small horse cushion. Oh, agus tá mé anna hócail Alex Kavanagh cé go bhór sin buile trán sin sa ceanntá anna clé imir go under hánig sé stach. Bhí sin go háling an slígar líg sin an slitar rithar corp ó fan seo. Fanny hard post. Oh, block on the egg. Brecon Kavanagh. Brecon Kavanagh Reach. Leo. Tá Ivoli. Tá go leor Leo fra aca. Ní se seo hard post. Ní chul me enor fe an pútach gortaí a post. Strán Ahmed gan pútach gortaí. Tá puck sír stachan is to Kilconnell. And dríir sí idir chúl na me sí sásta le cúlín. Níse. No, Captain go guide to Eroch the end of well Vader fan second now. Togan Coolín Captain Manish. Agus sin féch on Harleen. Och Brecon Kavanagh Reach féchar seo. Oh, ní ach a Murphy a réchar éid. Yeah. Nish sin bhí seanta sin. Shirley, Donald Shirley Lanamach. So Harry Shine a búil an ceann seo. Casha Cúl Alba Bólat. Agus tá Cúl fátaige. Manam Day. But Sean Rudd bhí mar caiid fe céh an ar bhúil sin puck Erica níos Lewis a cléthe. Like Orach or Carton sin an fic. Ísil féchar seo Harry Shine mahu. And may Ambresh agan an seo. Rééis tó cúpla pucks ar táta go choramú. Go raibh muín aige seasamh suas agus hiig sé héad agus Orach or Cart. Canarach. Díorch é. Donald Shirley. Untiele Givoli. No, tá cantin imi mú. Lican Skilon Cúlimach and ní lican tá sí fátaige fós. Peter Gosser de Carting ligin amach mar bhrecht níos móama acha Ibron Gira Ryan sin. Tarrant Fadna Talona Generation Harry Shine Girial ní sí fátaigh Harry. Tá sí fáta. Oh, Pastrok fast búlta. Shall fátaigh Chata Tuckinton Dan Burke. Anwaig Dan Burke. Chata G Tergainen. Tá Terra Chata Roher. Tá sé Gira Elo. Terra Bola Ord. Cahul sí sin. Tá sí hid na love gesture. Now bhí sin clistó Terra Grig an Eroch mar riise leis chun cúpla second Corvel féchar seo. Tá Holland Trace tacht amach tá seo ag dul ar immerlí cearn óige. Níl tá hard. Tá just second fáca. Colin on atra. Fátaigh Liam Hór. Clista amach. Panado Gernach Shelta. Agus Ivoli. Arash and different Canish line. Agus Thor Hybrins fecha agan it seo. Agus by dead Curu Keston Orinyo. Tráda rá bhí si trí hólín go deire ba chosúil go rá a Ross Richa an seo a cháir siad a ráis dam siad na cúil hín skill acha hín cóimart acha beidir go an táló ach beicil chunne rá ó héin mardúirtú níise cén fáin ar thóg Harry Shine an tuc Éirica sin a churcil chunne ní háirte ó vinnig ceir éon íirte go mú níor chuirí bhálaí a cúcíí na mú hí a bhálaí níos achna múla hí siad tharbh skillúil hí siad níos dú ach baidad ag dearan lé hí siad níos fearr agus clifa Harbh tainneamh fecha agan na seo a rís san ómáid níl Sorrow na hamána an nor ecin tú caiblint sin tais seo. An slú tata steach ar an bar chun mud slú coslí just airnta caite tá slú tata ar bar an seo. Now an í Leonard Bóteach a fós tá si de glyfa Canish Lion hebí cé rons an clifa Lacanish eile cé rón nachta ach an caiblint go dó fecha agan an seo. Gach skill fecha agan san ómáint agus tá Ivoli ar slí arás ní len cheis faoi sin tá Ivoli ar slí arás nar tá imróid an tais seo acha an gríanana tainneamh an seo muintir Ivoli a ceilúra agus na idir imróirí Locht Lanta Ifigí Bord Conde Rónóirí Banistóir gachtainna sásta mu an lán tosach an sin Barry Egan rin sé chuid chumá sa géad le agus an fearr fuair dó trí síle a fuair sé brigníir deire agus cúpla cúil den scóthagus nuair bhí cúil a tastáil fuair sé iad tá sisin sásta ar nói bei Clifa Canish Lion acu gan seachtain siad am teachtain de thugad na bheith sin á Emmert má bhíonn sé lechama leis an glyfa seo bei luach go agad fáte ag an lochfréochanna scóir dearnach i glyfa Lech Canish Lion i bháilí dó seachtdeag Kilchunne dó séideag is scéil na himar han seo có imar teas an pastisteach an sin agus é chur ar a trasnán is an sin smachtaigh go háling an sin ag James Welch ar a trasnán
Can't you Shias, obviously fought Sean Cool, Rigney, Kate Cool. Cooler in Chinniga, or her shot and Conan, you're Shanta Gulbara. Can you chat to Rash? Her trust not. Chin Cool, Dara Cool, Rigney, pass all go John Burke, and the Reach, Chance them Roth, take a Gulbara. Chin, Tuck Erica, Sawa take a Gulbara. Can be Buta Garrod done. I was a Chin, Harry Jones, the second in Dernach, Eastil is Jack the goal, Britain Shelley Hennany, a Canton Glantamach, a Donald Shirley, Nado Gernach Shetse, Evoli, a Kellura. Shomar V, Adam Screeney, a Brief Scorley, Shane Rigney, Snasol, Mother Kilcunya, Hennany, a Harry Shine, a Fashid Raw, Lohen, Canawad, Ken Ford, Nor Hogue, Harry, on Tuck Erica. Nisha, Ortwitha. Cléad an Scóil, equivalent in Scóil. Bhí gachard sa Cléad seo, puckan na Éirica, puckan na Sarah, Father Haran Trasnán, Sábháil an Scóil, an Trasnán, Ryan Cool, únta, Coimmert, Blockall, you know, Húcáil, a Bress in air, bhí gachard down in Áir, Coimmert, éon rud a bhí a tastáil út i Gléad Máníocht, a bhí sé, taisbáin seo, the lads có óga, anna córa dú fáil, go hátha sa tócaí. Is bhís agan gur skill ag amán heváile, ach léir sé den nocht, gúil. Spirit agus teachta níoranta. Tá, cinnte tá mar dúirtu féin bhíidir trí cúlín chun Derrick sa dar le agus hándar chun Cain an sin agus bhíidir ceir cúlín a dúir teachta nó méid Dernach ach an rá a Ibra na tosa céhéad cúlín agus tuc na Sarah bhúrdar ón rá a Ibra bhíidir a rás ag casa na Shellive ach Coffer rá Cree Lár na fórna, Liam Hoare, Ben Miller, Brecon Kavanagh agus an sin Dan Burke agus who's Shane Rigney agus Adam Screeney agus an sin Alex Kavanagh hánig stach réalt ar fud na háirte có. Idir an seachtanomad is ficas trich seachtanomad ochgóling an ragra ag Kilchunne. Is de héine bei tille actions an rád seo an cláir na chorca clip le cheannis eileta an clip le cheannis na múna tá gastan sin beo as torc ichi or ir beo torc ichi so gan inis. One go léir, slán a fóil. You gotta let it go.